Teh Epi, enggak. Sarang teh Imi tah. Sakali-kali atuh. Adaman sarang si tetehna sok kumaha ari kitu. Setuju teu? Setuju Sakali-kali banget, ya. atuh urang teh ulah di belakang layar bae nya. Hayu atuh kedahnya warga masyarakat Nangkerang ya. Waong tah hilap kasepuhan di arantos atensina partisipasina. Betul sekali ya. Ibu hajat nuju calik ya Allah. Bu Hajat mana Ibu Hajat? Mau Uci bade ka payun. Hayu atuh. Adaman mau kondangan ka abi. Anu gaduh lagu hayu ka payun kang hujan. Cikman. Yang di belakang Aibat. Aibat. Iwan. Palurah. Aya. Palurah, ayo Palurah. Siap. Cek. Asik. Ayayan bos bawang ya bos bawang. Bos bawang. Terima kasih Ayayan. Teh Epi nata aca. Ayayan Teh Epi. Bulurah Tati. Ate Keti, Bos Nur, Bos Pilih. Ate Keti. Ate Keti. Bos Nur. Ibu Selfie. Mau naik nggak? Ate mau naik nggak? Terima kasih Ate Keti. Teh Nur, Bos Briling, ayo dong. Bos Briling, ke depan dulu. Sombong pisan. Oh, yang sombong pisan.
sing luar negeri. Latono. Oh, ini mewakili Nusa Werna di handap bae. Aya sadeu. Ibu Hajat. Hoyong ke Ibu Hajat teh acan Hajat. Ibu Hajat teh bade majang ka payun. Ibu aja. Auhen. Bade nambihan. Ayo, Adidi. Oh, bade joget atuh. Wartia sombong pisan. Ngagirakeun seneng balik sing Taiwan. Ibu Hajat bade majang, Bapak Hajat. Ibu-ibu kader teh hilap. Jaya ya. Ieu nedangdan sana pendek. Kawas singkrang sing gawe ati berangsang. Tangga batur pada ngejebret Bu Hajat. Hatur nuhun pisan Wa Uci. Terima kasih Bu Hajat, hatur nuhun. Nganggone basa Taiwan. Wartia muar kedokan. Atau terima kasih. Kedodokan. Liwat odong pinang teri. Rada sombong sing luar negeri. Gayane kaya wong bule, rambutnya abang warnanya, disangka bule beneran, padahal dadak semirang. Terbigis buat Cenok Mama Nur tersayang, ini juru masak kita yang luar biasa. Yuk kembali dulu mangga.